Tujuh naon? Jadi cari kelas. Kemana main jalan? Kan lumayan. Orang ngomong nih. Kemana? Hah? Kemana we? Atuh raga. Aduh, geus jam 8 kaburu penting tengah mulu dan hala warung titip seneng di mana senengnya? Oh, di situ meureun. Orang ngomong nih. Anjir, semua balik aja lempat mah. Kenaon sia? Kumaha? Aduh, ya sia. Dasinan. Sia teh adaban kenaon di dia? Abi nunggu bade nyana kamu tuh nih. Kok riweuh ngajak kulin sagala sia nya teh aya acara muludan, sia malah muludan. Cenah di sarwana sia. Di kunuki lalaki ki patut dilayanan sia. Dasar sia tarangis. Sia, monggo segala ini muludan senengnya. Abi di kantin tuh aja. Aduh, ini tara muludan mi apa warung. Kamana main ka kajar sagala? Bade nyana motor. Motor saha siapa pelontongan teh eta? Motor Abi baji. Motor mana gitu? Mangga Abi. Anjir. Halus kieu mana motor nih, Anjir, motor luar negeri ieu mah, Ada. Neng. Kak, Itu laras motor Ipan, Neng. mohon ah. Neng nih teu nyarios itu padahal mah apa teh motor saha gitu Ipan teh halus motor mah. Ayo bisa rek ngobrol mah jeung Ipan sok we ku Adi Widian. Bade angkat dalam mulurannya. Iya, Mang, dikitnya. Evan, Yang aja. lain di sini ngobrol di sini masuk baturan nah ngapain warung di sini ada mulu dan helanya. Oh, mau atuh aja. Angkat helanya. Yuk, assalamualaikum. Si Haji Payeng. Mama balik. Gua lanjut deh mama balik.